man, I'm hungry. What the fuck? What the fuck? Ei oo, no se What the hell happened? keittiöstä sisällä. What? This plant hasn't existed in 500 years. I must be in the past. In the same place. How is this possible? Oh, Hello. много добре приятел. Whoa, that is ancient language. Your yes. business. Yes, I'm here in like. How did I get here? Where am I? Ти си никъде не си. Днеска Валеси, извинявам се много. Разбирам те. Ти си много добър приятел. Ти си никъде не си. Смърт, и си не да ги... И си... Знай не си. И село, акцент. Днеска Валеси, извинявам се много. Ти си много добър приятел. И си не да ги... И си... Знай не си. И село, акцент. Днеска Валеси, извинявам се много. Разбирам те. Ти си много добър приятел. Ти си... Днеска Валеси, извинявам се много. Oh, I understand. That was like weird, just whoa. But like, Разбирам те. is there anything to do Има, да. right now? Like, what can I do here? I'm bored. И там, може да и там. И там. Let's go to the forest. Okay. The fuck you bloody bastard, bloody bastard, bloody bastard. I like it. I like it. Do it more. Do it more. You want more? I want more. Very nice. Thank you, yeah. Yeah, very nice. Ei perkele, pojat, nyt loppu tuomonen! Täällä nimittäin viime viikolla oli puolitusinaa homona nussimassa niin, että puoli hehtaaria kaatui meikäläisen mehtää. Nyt nussiminen loppuu, perkele! Saatana! Sorry, man. I don't know what you're talking about. Like, what the fuck? Oh my god! Oh my god! Perkele! Why did you die? Die! Argon! That's the motherfucker. Argon! I'm gonna kill that guy. Okay, let's go kill him. Yeah! God damn it, he's gonna get me! Motherfucking No! No! Don't die! Don't die on me! Are you alive? Are you alive? Say something! Say something! Oh my god! Motherfucker! What the fuck was that? I'm gonna revenge my friend's death! I'm gonna use the power of the future! Future power!
Die, motherfucker! I said die! Who the fuck are you? Die, motherfucker! Die! What the fuck is wrong with this place? I'm going home. Oh, Hello. mnogo dobro prijatelj. Whoa, that is ancient language. Do you know yes. this? Yes, I'm here in like. How did I get here? Where am I? Siis Nikodimsi. Perkele! Okay. Rankkosote! Fucking motherfucker, son of a bitch. Uudestaan! Vittu, sä nyt pystynyt jatkaan tosta. Ei kun jatka, älkää! Mä oon tullut näyttelemään. Vittu, älkää mikään Brad Pitt vittu täällä. Olen. Niin, sit mainoksia välillä. Kanat ja nuudelit 4,90. 5,90. Kanat ja nuudelit 5,90. Meillä Toomajärvellä! Viimeinen ruuhka. Käy. To Argomilla. Well, that's the motherfucker I must kill? Argomil. Okay. Let's go kill him. Yeah! Our weapons don't work. Että sun piti hakata mun kimppuun. Se on väärinpäin. Okei. Ei oo se. Nyt on niinku käsikirjat täällä ollen. Täällä. Mä oon lukenut tän 5 kertaa. Käy. Käy. Sano se, että toi on Argomille nää jutut. To Argomil. That's the motherfucker you killed. Nyt tulis outri. Eikä valmis toisinpäin. Sä Joo. muuten torjut mun iskun. Mä teen sulle Thunderbolti. Okay. Mikä on Thunderbolt bulgariaksi, Kirka? Sit kun ootte valmiita, niin saa mennä. Okay. Mikä on ukkosisku? Tai salama? Salama. 100 salamaa. Hetkinen. 100. Sto. Sto. On 100. Noniin. Salama. Sano vaan sto. Mikä on salama? Sto on ihan hyvä. Ja ukkonen. Vittu. Sähkö. Pilvi. Mikä on sähkö? Sano sto elektrik. Sto electric. Se kuulostaa. Okei, no niin. Varo, se on kuuma. Se on kuuma. Joo, me varo, se on kuuma. Perkele! Jumalauta, se että nussit meikäläisen langasta saatana, niin viet vielä lehmältä turkinkin, perkele! Otte sinappi. Tää on muuten meikäläisen sieltä. Jesse, mitä vähän lätkällä läiväättää, ei muuten ei mennä asti. No perkele. Meillä mökillä tämmönen sattuu olemaan tuolla sisällä katossa. Pieni ylläri tuossa.
Oi vittu se. Onko hyvin silleen? Jääkö joku lintu? Menee takas sinne takas. sisälle. Se meni sinne. Vittu, tota ei muuten